Samelangso Police Station pen patilpi ponsi den taghat ahi thialong ke pang thira sai ke deng pon. Womuta right wing BJY mahin pen HSLC HS lapen BA satlang kion dun tumphan karchopon. Khirmi merjanglang sorong along Student Students Union ingdeng ingkora ke thom RDM hang ke thegarni katalon pon. Kardon nilibrita thanbang hi sami merli dikatharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan aphan kardon pa jediklo kardon tangte pini prime time beerta le ang tonpen arju konikha. Womuta right wing BJY mahin pen HSLC HS lapen BA satlang kion dun tumphan karchopon. Nijang Karbi along Bithung Ring Thama constituency ke parlo number hini Karbi Rongsopi LP School asai hemalong pini jakong ni phaisir ke bhom kurwani Womuta right wing BJY mahin pen HSLC HS lapen BA satlang kachipa unduna tumphan karchopon. Labangso karchopon ajai megalong kachipa tirpi pon laki Bithung Ring Thama BJYM Womuta right wing president ke hai Biren Senar lapen aliri sang ho tumpen patirpi pon. Labangso karchopon ajai megalong manpeng kachitong duna ke hai Dhon Singh Be Karbi language teacher Basapi BP headmaster Vidya Singh Timong Mondol vice president lapen Kamal Singh Timong atum chitong dun si Ingsam Jin pen Mayar chupon si Karbi poho manpeng pen archupon. Lapen lapuan ad non pining surihni rengkore ke Thomas Sengkar na Farman HSLC HS lapen BA ang deng asat lang kachipa undu ni Marli bong Marli at tumaphan sitame Karbi manpeng pen ke hidung poho pen anuti na bang fubang piaphan sitame arwak ponsi manpeng pidunsi tangka sitame pipajir pen archupon. Tuman abrang sing tuman churu pajir lo. Lapen jo adun chu la pini labangso Womuta right wing itu la Presiden aphan samelang pandai churu pon lo la pensu labang su putak program kedeng mangke nilhin pandai malang itu man kadu oi phan same churu lo si pining mangke trokke rahini an bake dolo HS la pen high secondary la pen BA pass lasi itum labang su ajai meglo nilpan hang pot nilis tame ningarong ul pen sikewang jilang ani same labang su anso sil itum la kecharli nachu kapa prang dun jipan se itum tame mathapan bom la selang itum han name anso se akhir jume pidun lo kadu wela peneng la metric high secondary la pen BA pass man nilin ben name kurang tu pajet pono la pen kewang jilang anso sel bang Karbi rong supi angkang along tame anso se kacharli nat kang thur ponji bang ke ni tum kadu we sum tame kacerok tok bang ke dopon bombo la pen dopum jilang anso sel da kacharli bang ke cirung kon bombo pini lada nomor tu karung supi patro klam monte da iskol long si niltum LP iskol long si niltum la pini ningkang surina singka ingkore thomaningkang metric pass apen second year pass apen BA pass ni tuma percentage mi pigda ya ningkan bang pening mi pigan asi niltum pini bangkel dak niltum la Womuta right wing pen ni lidak Womuta BJP right wing long youth president lo ini men ke biran sana ala mena nili pen patir pipon si nili la soa program pa choni van penam borilo la si pena bang chokke ba hinni ba kan niltum pini pa atupon lo metric pass second year pass and BA pass pen niltum kaching honne niltum CM Dr. Tuluram rong hangsar niltum han la soa program long bang nang rap don lo niltum da ka riso yang pen churop pik lo niltum peneng si kecheng silik do niltum nan plans tame anso se akol niltum peneng si kecheng lang la moneng pen niltum claim very pan niltum chisik pon bam lo Nijang Karbi ang long bothat lang so hongkram pen long kirong pi report Northeast Karbi Life. Tangte pinya adun thu RCG la pen akenang soda bierta leno nang tonpen arju monikha. Samelangso Police Station pen patirpi ponsi den taghat ahi thialong ke pang thira sai ke deng pon. Pini jakong poni phaisir ke bhom kurwani lakha krepti korkanthi constituency ke parlo den taghat ahi thialong Samelangso Police Station OC Biplop Das la pen VDP tum cherap cheto dun pen ke pang thira sai klempon. Bangso sai ke klep nang ko ke Assam government atum Karbi Anglong SP aphan pin khatsi police station tinta hithi kula da jo hithu ki oi plastic khai hui pang thet ponsi Samelangso police station OC Biplop Das ahin pen patir pi ponsi VDP along klembang phu bang phiatum cherap cheto dun pen si den tak hara hi thialong pen klempang cheng ponlo
lapen noni ruya phiro te samelang so ahi thi langlok so ahi thian ta pangthir poneji putanang pachinidut lasi ke pangthir asai mesen pen pachun pon জুলাই মাহৰ 9 তাৰিখে আমি অসম চৰকাৰৰ অনুমতিক্ৰমে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট SP অফিচৰ পৰা যিটো আমাৰ তাত মানে নটিফিকেশ্যন দিছে সেই মৰ্মে আজি আমাৰ এলেকাত থকা চামেলাংচো বজাৰ ডেন্দাঘাট বজাৰ আৰু লাংলাংচো বজাৰ ফাৰ্ষ্ট পদক্ষেপ আমি আজি গম পাইছে যে চাফাই অভিযান কি কাৰণে কৰা হয় যে আমাৰ কিছুমান প্লাষ্টিক আৰু গেলা পচা বস্তু থাকিলে প্ৰদূষণ হয় তাৰ পৰা মহ মাখি বিচু হয় বীজাণুযুক্ত বায়ুৰ হয় ইয়াৰ পৰাই আমাৰ বেমাৰ আজাৰ বিভিন্ন হোৱা হয় সেইটো কাৰণে আমি আজি ফাৰ্ষ্ট পদক্ষেপ লৈছোঁ ডেন্দাঘাট বজাৰত আৰু দ্বিতীয়বাৰ আমি সময় সাপেক্ষে আমি চামেলাংচত কৰিম আৰু ইয়াৰ পাছত লাংলাংচো বজাৰতো আমি এই পদক্ষেপ ল'বলৈ মানে আলোচনা কৰি আছোঁ সেয়েহে আজি সমূহ ৰাইজক লৈ গাঁওৰক্ষী বাহিনীক লগত লৈ পেলাই আজি আমি ডেন্দাঘাট বজাৰটো চাফাই অভিযান কৰিছোঁ Karbi Anglong Dentaghat pen Mizoram Hanse report Northeast Karbi Live. Tangte pinya aduntu arsigjit la pen akenang soda birta leno nang ton pen arjumonitha. Khirmi merjanglang sorong along Student Students Union ingdeng ingkora ke thomang ke thegarni ka talon pon. Nijang Karbi Anglong lakha sir kep amreng constituency ke parlo jirikindeng police station arlo khirmi merjanglang sorong along Student Students Union met UISU ingdeng inquire ka thomam hang ke thegarni aning kanwang ason thak thaksi pining le thotta jakong ni phai truck pe narkep an khirmi merjanglang so pathuak lamalong katalon pon tonsi UISU ingdeng inquire ka thom katalon pon amai long non headjong HS SSLC lapen BCom ki unduna tuma phan sitame manpeng pen Karbi apogo pen R2C sitabe pipajer pon lapen labang sukatalon pon along ason kapathu sitame chepate pon niphai narkep jakong suri ni reng korek thom ki jut siar ne general meeting sitame padopon bangso mailong samia klim jering tipi president UISU pen maya chepahem phuponsi bangso mailong alohia man peng pen suren hanse khirmi rong secretary predictimong rong asar khirmi sangberte rang rong asar khirmi Jitendro Milik Rongasar khirmi, Elf Stalin Ronghang Vice Chairman khirmi, Suren Ronghang, LDA Kam Accountant Adarsa Vidyalaya School Mokoilum, Lapen Penangan Hadakarar Tum Sitame, Chetong Dunsi, Mayar Di Pidunsi, Mesen Pen Pachun Ponlong. Jadi meaning agency to dun pen 75.33% 1. Kon la bang song bang pen kon a subject lo letar long ga. Jadi subject itu man letter long lo. English 1 pen English 3 pen geography. Jadi pilih HSLC along exam only 73%. 73% test. La song bang pen letar ko PP subject lo long ga. English la pen Karbi. Jadi perang ke bang ji la pen dak rong isi along kacirap dan ji kijapon ji jadi neng ke hang la ke nili pen lanon ki Charlie bom pen aprang anso se ke memu chor je phan la se nili bor ipon po Ini laki nile tum laki UISU pulo laki khirmi Youth Student Union lo ate unity lo nile tum laki 2021 ben pening an 2023 an lo labang so UISU nile tum kapaman pon lo laki nile tum youth la metric ke pass tang la tuma phan ni tum karchu pon kedeng pon ate higher secondary kacharli ke do an tuma phan sa men ni tum kedeng pon amei se labang so program nile tum paman pon lo ni kedam tang aning kan ke nili tum phana kerap dulo choro par nang nili tum CM tuliram rang hang la pen kedam tang ni tum dorsing rang hang li tum sa dorsing rang hang MLA la pen EM atum sita me tum han cherap dun lo sta pening le thot sita me nili tum abang ke uthot chief guest san chang pon ro puta me kosono ne alang li da me na chetong long da lo pening abang ke sila po anchat lo kachuning ria bang ke lapuhen lo nilitum aning kan bang tala bang so program nilitum padam bom mate nilitum klempon bom la lumati la sin nilitum kachuning rikang tum la ke nilitum phan asap suvet sita nilitum han finance hin itum han kera pon nilitum phan nilitum humar tum phan nilitum karchu ya phan nilitum asap suvet sita nilitum sabe givahin sita nilitum karchu ya hormu sa nilitum sab su finance nang rap tu na sonte pula pen rong along sa nilitum ladak asap suvet rata tu pen sa nilitum ning parong
pen stamen tum finance hin stamen ang pok la so jok sini tum stamen sa subet labang so USU la ken tum ke bang tang hilang stamen tum paman pon bom lang la pen ningkan koi rap ko ke muning si phan geli tum la phan stamen tum non ni tum paphang pon bom la pen ka charlie au so mar stamen tum molong paphang pon bom la bang so USU pen jok si Nijang Karbi Anglong Jirkin Deng Pen Plenty Crow Report Northeast Karbi Life Tang pini prime time berta lapuan sekang toniklo kadu kawe phanta kurbang thu lapen to me thakme kardom